nta fonction publique iteza imbere abantu aba igihugu giteza imbere na section na secteur privé abajene aba bamaze kuba convaincu yuko ubuzima butari nécessairement dans le bureau kuko babona des exemples nk'uyu bakabona des exemples hariya bakabona des exemples ahandi ibi biratuma mentalement bahindura maze uburundi bugashobora gutera kwiteza nababwiye ko la fonction publique kandi n'icyo babisubiyemo abajene tubacamo imigwi itatu mwebwe de façon générale muri muco twita umugwi wa kabiri mushobora kuronka amafinancement agera kuri 100 millions de francs burundais par projet alors niyo mpamvu ibi bibazo manava muri sale bitagenda nishyize muhira nkaza mbona nko muri sale message bacumi bayandikira ngo bavuze mu kanya kuko bayishobora gutanga umusamiriyo muri amahanga zo y'amaproje uje nafise umugambi wo muri revolutionnaire unagenda kubwira ngo ndabwira ngo ushanje byako urabona nta message monsieur nuko tutazinaza nari kukurukira mu kanya message za kunoma muri bamwe mu bari ngaha amwe ati burya none ajya amafaranga wavuze mu ndobera nabote ati ngingo ntabwo boya muri kore muri kwe nabyo rero ni kibazo turatanga amafinanse matutanga mwebwe nk'abajene bo kuri imiso Burundi nta maproje wanyu ajyanye muri by'ugorora ku ngurube ibidukuma mu biranya ibitubwira kuko nabyo gukora muri mwebwe hari abari muri biochimie hari abari muri economy abari muri psychology hari abari muri santé hari abari mu madomene atandukanye muri aya madomene nyene urimo rondera activité iri muri bijya wize kugira ngo ibe prolongement y'ibyo wize siko munyo none nk'ubu ushobora kuba wize biochimie ukabona abarundi bakoresha makeup abarundi kazi mu mpamvu isa abarundi kazi bose n'abantu bisize pose biro gusaga iyo pute bisiga ikorerwa ngaha ikorerwa hanze donc urafise marché kube ko kera abarundi kazi bakoresha gahama mu kwisiga bakaba beza none ako gahama kagiye ko wize biochimie uzi ibintu bishobora kuagresa uruhu uko bacanye utakuagresa kutokutireka byo ngire business yanje muri cosmétique dans les cosmétiques je vais fabriquer du make-up je vais fabriquer la poudre et je vais également fabriquer des cosmétiques comme les huiles de toilette ntujuke nabwo ngira ngende ngo korora inkwavu kubera ngo son excellence agomba kuvuga ati inkwavu reka na korora inkwavu si byo yakoze yega aborozi b'inkwavu ntibabuze aborozi b'inkwavu ntibabuze abari ibiraya ntibabuze abari ibijumba ntibabuze abakira ntibabuze wowe hari ibyo wize bijya wize nyene genda usome ugira amarecherche urabe ukuntu muri bya domene wize ngo umuntu acrea une opportunité d'affaires birumvikana donc vraiment kubona wowe ufise master byari umunyeshuri wigisha ngaha kuri Université Burundi muri master ya social technology arazanye un projet yo kurima ibiraya ari muri koperative ndabaza none ko wenda bo urafise akazi sivyo atego none twe muri pareje nta bantu bafise akazi de finance we byaje ngo yamushaka kwa kadra ngo bari bajene ku buryo mu kugira ubakadre uca wiha 50% y'amapari muri iyo koperative kuri umuntu umwe abandi bose muri kumwe umwe afise mazi zibizereza wewe mu cyari cyubi wiyumviriye umugambi wo kuri ibiraya n'umugambi w'ibyo aho kuvoja ngaho ugatera n'urugo wiyumviriye umugambi wo kuri n'itato biri kuri c'est pas comme si wiyumviriye ukuntu wo valoriza bijya bishishwa by'ibiraya cyangwa cyangwa y'ibiraya ukayakoramo un produit exotique itari hari bisi kugizana amadevize uracyumva nk'umuntu yibwiriye ukuntu iyo valeur yo dufite inkoko nyinshi umuntu urabona ku nkoko hari inzara zara nk'umuje ari intelligent yiyumvira ukuntu iyo valoriza zijya nzara z'inkoko comment qu'est-ce qu'on fait quel est le produit ushaka gukura bariya abadamu ntibashaka inzara zigashije ugatia nzara bazikura oya tuvugisha ukuri none tuvugisha ukuri Zianzara artificielle bazikora muki bazikora muki madame Zianzara artificielle bazikora muki
ntacyo muzi umuntu ugenda hajya muri salo bakakumagira naraki muravuze ibyakozwe hari gushobora gusanga ari inzara zakozwe muri bya nzara z'inkoko naha rero mwebwe rero mwese mwize tubakeneye mwebwe mwebwe tubakeneye mu nzego muri bintu bita production na bishobozi kugenda ngo ngiye kurima mu bijumbo oya abari ibijumbo turabafise bakwiye aborora inkoko turabafise bakwiye mugabo abaja muri transformation y'inkoko y'ivyo bijumbo n'ibiki nibo babuze kugira twasure la chaîne tuyiboucle ishini de valeur c'est comme nous donc maintenant ma projet muzakugira n'aba ma projet mufume basi kuja mu service hakuja mu masi kuko wowe wagenda kugira ize projet y'icungu uzobera kubirima icyo uzokora uzotuzamfara mugenda gukoresha ari twe natwe tugura duti hako wowe abari kugenda kubahemba ikabo nyine batokwihemba none wowe ko twe turi kuri terrain wowe tubwira ngo tuba amafaranga uje gukoresha abajene bari kuri ku gatumba bakuri n'ibijumbu nawe cyo bene babo bakiriya akazi icyo uri kurazana sukuri n'ibijumbu nuko wamaze kubona yuko muri pratique culturelle bagira yo kuri ibijumbu harimo ama-élément abuze ouais là tu viens avec une agriculture intelligente c'est pas la même chose avant d'arriver au moment où on doit bigole oui alors quelle technique culturelle cherche à faire non donc département kabiri turaba abajene amafinancement kugira ngo bashobore kuja gushira mu ngiro imigambi yabo département ya gatatu nayo nyene ishobora kubinteresa mugabo nangaza ku gico kivuga ni département jane na insertion socio-professionnelle ngaha abajene turaba ama stage de premier emploi il se trouve que tout le monde s'est traîné yuko abantu bose badashobora kuba ba entrepreneur mais c'est hari abantu bavuze kugira bakorera abandi hari abantu bavuze kugira bagire isakoshi abandi bantu nawe wagomba kugira ngo tukamusigurira kugira ngo ukamenya non je nakeneye kuzuka mu gatondo nkoga nkambara nkitera parfait ngafata isakoshi ngagenda ku kazi nkicara 18 ngava mu gaho ngatambira atazi ngora nshaka kugenda message kuko kuba entrepreneur birasaba réflexion na risque menshi n'amareflexion menshi yamanukira gute mbega yakamya mwibarabara yashitse nta kizagize ntibayituriye ntibagize gute wa mukozi wewe isha idasha ko basinyaliye kontra urumva isha idasha bikugwa bitakugwa isanfu hari abantu bategerezwa kubaho uko kandi cyonge ajya ama entreprise abajene bariko barakiriya azotegerezwa kuronka abakozi bari qualifié bari capable kuyakora president je kituma rero abajene tubafasha kugira ngo bimenyereze akazi muramaze kubibona iyo hagize ahana hariya bagira bati reka dutore dutanga akazi baravuga bati ifo yuko ufise experience y'imyaka ibiri mwe muramuca ko bidu none ngo iyo experience nabaye muramuca ko kayituka ngo vraiment ngo baje no kwicungira ngo bavuze ngo bashaka ngo créer akazi ngo experience ya 2 ans ngo bashaka tuyikure nagenda basigurira igituma umuntu wese afise une institution ategeza kwexija experience nta muntu n'umwe akerera institution cyangwa kuba cyangwa entreprise dans le but unique yo guhakaza abantu n'ibikundi birumvikana leta yo nyene ishobora gukora ibyo bintu nawe cyo gituma mbona leta idashobora kunguka leta ishobora kunguka c'est le secteur privé qui développe un pays leta itanga ama service cyo gituma mbona kuri rwakarere consultation de 3000 muri kira hospital ari 15000 bari bose batanga service twebwe turabaza tuti reka y'abajene bacu tubahe ama condition yuko baronka izo experience de 6 à 12 mois donc uri kurakora entre 6 et 12 mois moi bastajere bari muri paye siège bahamazina amezi 12 bariko barakora urumva nk'umujene hariho abari muri analyse financière bari muri département y'analyse de madossier store ejo niyo haza banki ikakujongereye une analyse financière wa mujene akadepoza gusa harimo yuko attestation yuko yakoze stage en tant qu'analyste financier muri paye pendant 12 mois même ya expérience na ironse na ifisi none bari kumakaza
bantu b'Imana ngira murabibona nyama muja ku mazizo shusho twamaze amezi abiri habaye ibibazo byo kugenda kubirisha si exactement abajene ibihumbi bibiri twatwaye amastage umwaka uheze bari barakora abo bajene bamara amezi abiri bataronka ibihumbi ijana vya frais de transport ndababwira nombre y'ababivuye muri amastage bagera ku majana 250 Deza semana bashobora bivamo kubera ko bya bihumbi ijana byakije kuza ni ukuvuga ko wa muntu yigeze akahura le but yari astage de première ahandi muri ibi bihugu uranariha kugira bakomeze gukora iyo stage de première urariha amafaranga yawe twe turimo kurondera abantu tugakurondera ikibanza tukagushirayo arafite mu bakagoye ibihumbi ijana mugabo bya bihumbi ijana bikerewe n'umunsi uyu umwe induhu ngira atanga yamwe ababwira ya engagement ijyanye no kugira des sacrifices wowe uti none jewe ndiko nkora iki pour ma vie kugira ngo aho jewe ndi umuryango wanje ivyo nkomoka ko ntutumere nkanje cyangwa uze ugiye kwisemo nanje bigeze ntuze kwishima mu lisansi uko murazi ko lisansi ubona mu Burundi adafise umuntu mu muryango wawe ufise lisansi hari uwari mu Burundi rero muri mwebwe kuko muri jambo tuzorokwita abandi basagera amajana 6 muri mwebwe nyagira uronka iyo stage akagenda gukora shiramo umutwe kuko hajyanye n'uko urakora stage wereke bajya abantu n'uko urakorera yuko uri élément indispensable sibyo none murabona kuzenge aya structure telefonique barabaha bouquet yo kuri WhatsApp no kuri Facebook sibyo none ouais tu vas te faire un bouquet pour Google. Ce sont des bouquets de spécialisation là-bas. Quoi il y a non pour WhatsApp non pour connecter. Attends ça va. Aqui pour quoi? Ukawa mwa bouquet pour Google kwa kila marusheshi yawe. Ulikula katika memoir, urakina kuri Google kwa kila marusheshi yawe. Ukawa wa Facebook na WhatsApp.